Se čujem. Se čujem sad. Dajte ljudi, Mr. Bamba ovdje i danas ćemo igrati Team Fortress 2, kao što vidite. Slepi, ne, ok, znači igrat ćemo ovaj kor, zašto nijedan drugi ne ume. Mikrofon mi u ustima. Go! Ovo je tamo. Se čujem? Okej. Mislim da se čujem. Dobro. I... Šta? Pička jedna me gojnula. Ok. Preskočio sam pola mapu. Kočio. No. Stigo sam ovdje. Ovo će uskoro mi iznevi. Ovo će mi iznevijet. Ovo ovdje će da mi iznevi. I yes, napokon. Ok, šta ovdje? Dajem da skočim. What the? Okej. O, to se digne. Yes. Šta? Skočio. Što mi već samo? Beži. OMG. Moj balabaj, Snoop Dogg. Me zez. It's the one and only Debatapadi, Snoop Dogg. Ладно, sam to sve preživio. 3, 4, fuck! Why did you hear the story? Yes, you did. Uspjeli smo napokon. Okej, sad imamo Volković. Volković mi je jako tero ići na Pogo. Pogo mogo. Ne mogu tu da pićem. Yes. Ali zašto je sam tu? Taki sam ti ja. Yes! I dobio sam... Mega pošto li to čustiš. Stani. Dobio
sam jednu stvar koju nisam htio. Dobio sam melee. Izvijem ti sad sve. What the fuck? Idemo. Okej, koji mi ping? Okej, što ima toliko velik ping? Ajde, vrati mili, drugi video ćemo nešto bolje. Mislim da sam malo tu da hodam, nisam da onda preskočim sve. Ovo sam se vratio. Previše sam visoko skočio. Samo ripa počatin. Okej. Idemo. Ajde da preskočim. Kako da pouzem?